kumslo inavi amthaki mukutache tupulani solo katani kini no mukubidi isha ge khas sa kithe akhoto khami pisni amthaki mukutsni muchulani salolo NDTV World News sa kithe no izar ga khu wushmi qono pikiuno yemen ga khu houthi ga lo mi qono pana yemen ga khu lono izar ga khu lo muchulani salolo surface to surface missile bomb vessel kiulo Israeli Defense Forces wushmi qono pana ga khu Aero Interceptor EPQ Wishinanu Peitano. Israel Gaku Oton Pizuna, Kumu Chekilano Panona, Vekumbavese EPI. Israel Gaku no, Lebanon Gaku, Hezbollah Galam Yokumu, Palestine Hamas Galam Yokosasa, Agushiki Liki Kumupu, Yemen Gaku, Houthi Galam Yokogi, Palestine Hamas Galam Yokumu, Houthi Galam Yokupukulono, Israel Gaku Sasa, Agushachini EPI. OVQ Anikilage. Yemen Gaku, Houthi Galam Yakono, Israel Gaku, Tel Aviv Pugelo, drone bomb Vesikiulo, Israel mi Apulaki, Vekapitiveno, Timibidi Izave Ipi. Gleno Israel Gushimi Yokono, Amkulu Kiulono, Yemen Gaku, Hodeya Seaport, Shukakungo Alon, Bomb Vesikiulo, Hezbollah Galam Yakongo, Yemen Gaku, Timi, Fotache Izave Ipi. Itagi Al Jazeera Sasaki Teno Picuno, Lebanon Gaku, Hezbollah Galam Yakongo, Israel Gakuna, Agushaki Hipolon. Israel Wushmiokona, Lebanon Rakula, Altomolo, Bomb Vesuvetskiulo, Timtivike Oye, Ayeghiqha Akhetsni Show Shivai Ibi. Amtaki Mukutsni, Mucholani Sololo, the Associated Press Society Teno Picuno. Israel Raku Wushmiokona, Lebanon Rakula, Anigni Sololo, Bomb Vesuvetskiulo, Lebanon Raku, Timi, Akenal Hotsni, Kini, Tiveke Odolo, Timi, Chiritokuye, Syria Rakumi, Lebanon Rakula, Akumla Shinang Mochiko Ibi. United States Rakungo, Agaku Kamino, Lebanon Raku, Hezbollah Galam Yokongo, Israel Raku, Kumadola, Agushaki Hipolo, Atsala Mukulaki Gauno, Ceasefire Shive Penipi, Agapu Shivekimo, Israel Raku Yipikana, Plotsmove Ipi. Amtaki, Mukutso, Anigini Sololo, Hindustan Times Sasaki Teno Picuno, India Raku, Arunachal Pradesh State Law, Hostel Warden Laki Shicheku, Yumken Bagra Ipicuno, Katonikina, Chikibdim Pelono, Katonikina Mukuknim Pe Tolon. Hostel lang mochekimi totimi kipimi mukulaki shipthaveki wongno Arunachal Pradesh State Special Court Judge Shakyu Jaweb Lu China Hathaveki kilona Ayeghiqha kilona pa chakpitivai ipi ena pagola akamla shichekyu ovekyu chalolo headmaster shichekyu singtung yorpen ngo Hindi subject shikawmi laki marbon ngomdirge ampe muku akku kila khathan ki wongno pamage kalfai ipi Pamaye, India Gaku, Protection of Children from Sexual Offences, POCSO, Act Yezaki Kilona Galvai Ipi. Pamaye, Ado, Achipu, Lono Police Mokolo reports mo Veki Wongno, Ayezaki Kilona Galvai Ipi. Amtaki, Mukutsni, Muchulani Sololo, Ukrainska Pravda Sasaki Teno Picuno. Russia Gakungo, Ukraine Gakuna, Katanikini Mukuknimpe, Supuki, Mukubidi, Anigini Sololono, Ishiktolo, Agusha Kulo, Ukraine Gaku Wishmiokono. Russia Gaku Wishmi Alkango Bomna Vekapitive Koye Ayeghiqha Luxo Katoni Fobidi Toku Akenal Hotsni Shivai Ibi Ukraine Wishmi Ona Russia Gaku Aircraft Wishikyu Bomna Shipsavets Koye Ayeghiqha Akektuno Foso Toku Shivai Ibi Helicopter Wishikyu Akektuno Mukutache Ten Wishi Yegiklu Katoni Tache Aketacheno Hobiditso Armored Combat Vehicles Wishi Yegikluno Katoni Chilsni Akektuno Lotokutsu Artillery System Wishinanu Katoni Chiritache Akeswono Lotsni Tache Air Defense System Wishinanu Aketokuno Foswo Laki Multiple Rocket Launchers Katoni Laki Akena Lotokutoku Amizu Hapuchekyu Yegiklu Katoni Mukut Pungu Akebdina Chirikaki Agushishuka Mukutache Ena Tactical Unmanned Aircraft Wishi Yegiklu Katoni Chiritsono Shigilaki Russia Gaku Wishinanu Hipaokums Ukraine Wishmiono Bomna Shipsavetse Ipi Amtaki Mukutso Anigni Sololo Hindustan Times Sasaki Teno Picuno Manipur State Capital Imphal Phuge New Lambulan Solo Kuki Christian Pastor Ki Lakiye Alka Kipemi Amkolakina Amina Pitivetse Ipi Ikimo Imphal Phuge New Lambulan Solo Kukimi Konachi Kekono Asa Dipo Katonikini Namuktumpe Lipikilona Kvena Panong khus shopen ki wono ag tawlo po khawai ipi kuki pasar mi aki pitive ki tipo je esprim vai pe ipi ena aki tipo ye cement ki pala kini akiu laki ipi
Kuki pastor Esprim Vaipe no pikiuno. Manipur state capital Pugelo. Panaki alka pemi kamna. Amina pitivet security poye. Police mi o kahaketoi momo subshomi kahaketoi vai ibi. Kuki zomi pastor Esprim Vaipe ye ampel hots nitache shivai ibi. Ena paye iti ye paki alka pemi mpo lakina. Amina pitivet security paye Darjeeling langwani ibi. Amthaki mukutache tupulani salolo NDTV World News sa kitino Israel ga khu wishmi kono pikiuno Israel wishmi kono panong ga khu wishikyu peithana tupulani salolo Lebanon ga khu apeu Hezbollah galami kono mochikyu a khamila missile bomb vesevechikyu Lebanon ga khu Hezbollah galami kodola commander laki Muhammad Ali Ismail vekipitivai ipi itagi the telegram sa kitino pikiuno tilena pagolam la chekyu commander kamige akhu ka vai ipi itagi Israel wishmi kono pikiuno ado kamitiu panungna Hezbollah galmi kovu kem lakila missile bomb kami vesevechikyu Hezbollah galmi kodolo senior official shichekyu laki vekipitivai ipi amthaki mukutache tupulani salolo NDTV World News sa kitino pikiuno muchulani salolo United States ga khu kipe laungo apel kuma dola asala igona hovena pasapga igona akumto laki Hurricane Helen ipikyu igikyu gongno timi shilth akhu ka hawai ipi tirauno United States ga khu Florida State South Carolina ngo North Carolina State eno Tennessee State lo timi kona chiki kona igona aveksa sholvai ipi amthaki mukutsni muchulani salolo the Hindu society tieno pikiuno Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno New Israel ga khu na Palestine Hamas terrorist galami kongo Lebanon ga khu Hezbollah galami ko sas agusha kiu hipolo salanomo Iran ga khu na amko hikma kupu kiulo no New Israel ga khu sas agushi ke pusha ye New Israel ga khu na Iran ga khu a kila mo bomb vesevets nani ipi itagi Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno New Israel ga khu bomb koye Iran ga khu a kili mo tovenani ipi ishu sa kithe hipado nangkam chishkimthi